Veterinary and Animal Husbandry Services the Sindra Classical Swine Fever Imatan Nomi Obsta Level Awareness Program Pangtokre Status the African Swine Fever number Marga in Kumdalisini Kulum Didium the Loiba Okea Shikipa to compensation in a Lopa Kroramagisan from Tatorake Atuba Matamda beneficiaries sing the Fangalakani Hina Veterinary and Animal Husbandry Secretary Michael Ason the Fondokre National Animal Disease Control Program NADCP Gimakada Sanjin Thong Veterinary Complex Labor Farmers Training Hall Pangtokpa Awareness Adu Hodopi from the Michael Namaka Taraduna Compensation is sent from Kakti Yelga Lomi Singna Oak Amadi Atop Sasa Loigani Hina Kadbiganu Manipura Oak Loibas Yam Kanaba Madi Santok Labor Amani Adubu African Swine Fever Kumbalakumatam the Yam Kodontingai Oiri Biosecurity the Ahen Ming Tambamadi Taru Taran Oak Loibasangi Haiki State of the central government in a Sasa Lobi beneficiary oriented scheme like te capital component sa the Yankai subsidy people delay Lomi Sinasu Haribakutong Sabas Lobi Yoharically Awareness at the Gamari Lainaba exporting African swine fever, classical swine fever, clinical swine prevention namadi control ki matangda wafam kaya thamki awareness at the department ki makok tombo official singamadi status ki tongan from sing the lakpa pikari federation ki bihut yauna miyo kaya na sarbyaki ASF की पैसा खर लाए रिलीज तो वो हौरानी फार्मर में खन्ना दनबा न रिपोर्टिंग तो वो आउटब्रेक लाखिबा आहान बा मफम जिंदु दगी लौरगा कंटिन्यूअसली चटपनी अवार्ड पदुना मे बी जून जुलाई दा इदगी यागदरा अराउंड 1 करोड़ मुकी पैसा ASF की कंपेंसेशन थादोक प हौनी अदुबु ASF से थोहन दबजिने मरु ऐसे कंपेंसेशन जिदि नते अदुना थोक तनबा बायोसिक्योरिटी मेजर लौबा ओक से मणिपुर दा आइजु खगासाई रुपा Samri Yankai, Samri Hundra, the market, the Yontaragadi, Oi, ASF Kalagadi, Yamna Swongani, Aduna Tataragadi, Oglo Visetum, Tanner, Gatra, Kale livelihood over the car. Toronto Mari Lane Veterinary and Animal Husbandry Services Director R.K. Kogendasina Ogloibasi, Lomis in the Yamakana Maria 2% top function basin from money, Ogosi, animal protein, fed the vitamin Maruiba source of money, Adabu, Ogloiba Matam the Karata Rutanan, Loibama, the biosecurity measures in the Tina follow to Sangi, Mianda classical swine fever, the African swine fever, Kimarata Samam Nabadu lady, classical swine fever, you in the vaccine lady, Lainasi, Naba Matam the Yan Hena Kudontingai, Oide, Adu African swine fever, you in the vaccine late, Lainasi Nabanarabdi, Hinkande Haiki. Classical swine fever sina sibagi sang sekhara di handaba aduga ASF aina malariba African swine fever hai sina nabu naraga di sibagi sang si a 100% joba insurance la koi insurance au kan si da classical swine fever di insurance na cover torambe ya aduga ASF di insurance na cover tawdabani aduna magi di vaccine laite treatment laite aduna koi gi biosecurity sina akoi preventive measures oiraga akoi biosecurity da thawai option ga dawni control and containment natra laina si na lo heraga di ai compensation phangni hena koi mindset to adom da leiraga di haroi